aharisha mushanjizi hangwe KAZO yatunga kajira kabantu koreka kabonero kukoreka obusinguzi oburabo muri Kyampangaara bwanyima ya Bernard Kafure okugarurwa stampo na bamwe ahabakwate babire bamwihireho bakahebwa kiconjorozo ryo muhwezuwe akabanwe yatebwe omuntebe kandi abantu batamuterire karuru ekiresereho obutabanguko mugombo reji konka ko narigiye kutunge barhejo bachiya person LC1 na ba councillors bashatu bayegeyito mu kintu cyo kugaruka ngo bahaba b'umusango gwo kunyemerezaho naho iba kweta injunction order yabere umusango uguntararibiro bwataransavingira Chairman Bernard Kafure akatungo butikirizana n'abatura abamutireho imishango ahabwo kubatuntuza no kwe kutwarwa mu koti akemereza ubwo mu office ye bwanyuma yo kusinga urubanja akashaba kugaruka na stamp ye bito muhwezu we yaje mwima mbwene nyuma abaziyo baje muhira mu butongore first shake hands first shaking nyeweni nshabangu side zombi ebirye akaconco ebirye abanada abacha person LC1 bikirize bazumu muntebe zabo bakure mirimo yabo bahane directions bahane bitinisa kuri Kyampangaara yitu edugendo misho ekyabaddewo Kyampangaara gabadde mateka ati amateka ng'olusiga tukwatiramu kati ogatukwatiramu oli n'agamba ono mubi oba ono ye bubi naye gaffe tubadde ali bubi bano bantaho forest allegations nari bitakiri munyoni ntaho mirimo yabo kunkanye weti nkureba ngo hariho n'ekibakumpiningaho ikindi akozire twagambaho na Rose Kiconco kandi we yagira ngo naza kwatanisa no wamuyaho stampage banisha ba district okwije kareba ekagarukanisa Kyampangaara abo bakubye ebaganisema tukwisha gukora ngo kukishemereye Kyampangaara ekarga hagombore ya KAZO kandi ebireri egomboransia eyatirweho na namijina makuru akagasha kwa Richard Nahawe